Турнирны тарды өбүгө хагаттан келбит тарды сыя тарды бий көрүңө болар. Бәйте туспа ырыалах, тоюктах, туох дегерен ырыамайгыннатан тарды болар. Каддары тары тардан эреккес ритимнери тахараган. Бу курдук саха хомухунагата лука турнин ойнюр ниматын күн бүгүн таргата кеңейгега билиннер сылдыр ансамбльлар агаяга суоктар. Тырыхан эхелеген татайык хомусчуттар бөлөктөрө 2-10 сыллааха терилли бите. Мандагатын эттекка тырыха Лука Николаевич төрөбүт көлбете болар. Китенча онага сыллаакка алдан коратгары тыллыбыт республикатагы олонкогыгар комус күрөгөр лауреат 2 месетинен болбуппут. 2-19 сыллаакка намгы тыллыбыт республикатагы олонкогыгар лауреат бастакы степенинен болбуппут. Итенне 2 сүрбе 1 сыллаакка өлөкмага ытыллыбыт олонкогыгын комуска күрөгөр муңутур кайлагынан болбуппут. Улус кенин эдер иелерин күн чөмчүк бөлөгөр, тус-туспай гәүлелер керең ардар түмсен жарыктанмыттара номно 9 сылыгар барды. Бары бир санаалаах жон боламыт бахалаах мустүмсемит мустаммыт комус ансамбла фольклорный ансамбл денерхеп беге аңардас комуһунан рөнябаппут беге тоюктуубут беге чабырхактыыбыт беге норотырытыныллыбыт. Онон бары интерес бит бир хогыз жон мустаммыт хин элбак конкурстарга кыттаммыт күн бүгүнгө жери ансамбл бытыгар бары чөбаты утумнакты жактанабыт. Түчемах ортос куатын 8 клаһын үрнәште Лилия Кычкына берт красаһаттан илитигер комуһу туппут. Иделеригер берниләг уһуячларга түбәһен кыз инникетин бу жаргын сайыннарар багалах. Бихеха түчемах бытыгар лагыр булбыта. Турнир утумаян аттак, онно Борисова Лидия Михайловна миген турнирны тардырга үйрөпте. Хомусконюр үчө багайы устуга буллана тохалдары тардырга хова. Михайловна хомусте. Хомусур буттан наха өрөбен ханнырабын. Ола тахпына тох хомусистка бол багарабын. Ана нар хомусу жакпын багара. Мен саханар отун фольклорная эмнита, музыкальный культурата, кенагас бүтүн союз аяр түйілгетігер тахарылан, андойдуга кеңнік тарғаны, ытчат жон төрөбүт наротун тылынан усруна эмниларын өстө дереңник үйретерегер эринебин ден, комуһунна комусчут этен қалалар бұт керес тыла, күн бүгүн ытчаттарыгар салғанар. Вера Матвеева, Степан Тастырап, Саңа күн, Татта.